banange abasoga muli mutya mwebale ebintu bye twidye nga tuwoninga ndowooza muli bibona muli kubitegeera saawa eno tiyakunenya abandi mulirewo bitegeera tiyakunenya saawa eno yagwanga mujje saawa eno yakukuba nkungaana da ku byalo kulonda mu baani abo abagwira abali mu bitundu ebintu byonna byonna tubyogera omuntu okubisaawo vidiyo giwa baine okwinonola abataka abantu betukobamba tutabasosola bo bayida n'emitima mibi ebyonna byonna byatwabyogera 1959 bayide nga batemu ewunya n'okwewunya omuntu eyava mu busa yeyingira mu kisenge yakubinga mu kisenge ni mwitaka yakubinga kwegamba ni mwidiro yakubinga obuti ayenda atwala itaka ayenda akutemula buli muna Uganda anambyo bataka mubaire mutya sawa eno yakola nkungaana ku byalo kukola kutegeera obunankani obuwolese nde twakobakoba era ndi mu busosole bugolole batemu emitima mikopi begomba tibendeza ate benda batwala abantu b'omunsi nga abanankani abayiru butimpagano muna Uganda tusigaiza ati Museveni twidana twogera akasaada ako kakopi Kanyarwanda kagwira katemu byona tubyogeira bitu bana batemula abana omukazi ule bamwitire mu idwaliro Mutasa Kafero Munyarwanda alina lya Kiganda Seroma alina maina ga Kiganda Banyarwanda bana mubole business omuntu yakadamba era yaje yagula business yo Munyarwanda era bajja ati omuwala wuyo yagire mu idwaliro bamuzikiza abantu bidako babo omuntu bamusaba bamwidanda bayafaye ati maina sajja leito omuntu era abandi bakali kose kibayikiriza wako boti mwabakiye we bwosembeiza yava mu kirale ekyente yengira mu numba yo yakugoba mu numba yo kyenditegeeza ni kino bakugoba ku Nanda iwe muna Uganda mwene Nanda walekera okulya empuuta walekera okulya enjige bagiwanika beeyi bagoba yeero abana Uganda bona batwala obufulu ati mulekere kulimira mu bibali omuti ere gwanina beeyi twakaba nti baliseera ebikaado balitola mu esente era omuntu yadema kuyikiriza bye tuwogera tubikola ku research buli kintu kikola ku research mwe twakyogera wano muti omusoga omuna Uganda omusoga alina ki ekisigaire sovereignty bill yiyo oli yakoba twenda politics olina ekanisa olina abantu bali musida kuliya esente diva kuliya muwulira ebigambo ebiri mu sovereignty twakoba nti MP bamuliyalya abakulembeze amadini bamuliyalya tubate ku pressure baveewo MP tumukalubirize baleke kubisa iteka bamuliyalya balowooza kubo bonka ali yakoba ati toyende MP ebigano tunakola bino ebintu fena bwe tukisukira mu kikola bwe tukubenkungaana ku kyale wache yamani netandika obuuza gundi ali wali nani mutawuni mu division oyo nani asulawa avirawa atambuza maido mubigulire bena byona maido gali mu obutwa ndiye mukuli alliance ne batere mu obutwa batemu aba M23 ai up to sawa eno ngolibona bali bayisa abana emukono ere bayita abana ere bali abalese kikoti muzama kulu basibi abana Uganda Imam Sebo oba Imam Kale Sebo ababulizi ba pastor omusomesa dokita ngoli muna Uganda oli munaso oli mucholi mwogera n'abantu bangi olunaku mubakobere
alati ati mmalwaliro bwe tulifiira twabyogeraku era nti ijja kutuuka okuba abantu esigana musawo saawa eno tiyakunenya saawa eno ya tikulira tikunenya kukuba nkuŋŋaana gwanga mujje baana tulumbibwa abatemu boda gye bakuwola abanyarwanda n'abayiba golodi bakugoba kunanda bamuntu bazi ebyaife byeno omutyere gwajja ku 5,000 omuntu nga bamugobye mu kibali wali tali kulimirayo omuna Uganda batayo mu China mwenda kutuka ku level ya Gamajambia baba libyali wano Museveni ngaida kumbe twali tuli kukawenke n'omutemu mwene ate bolifa abandi olwabizuule era tukobye ebitabo musome ebitabo ebyo saawa eno yakusitukira mu buli omu gyali kubira balina amasimu bana mwegendereze wobona vidiyo ng'olazira isimu kuba isimu ewaimwe mu kyalo mwegendereze obusaada obubitoomu nga butembeeya ate mwife mulimu bana ab'omulyali abana abajja nebekukutisa kwabo ab'obubanka obwo busimanyi manerenda bamuwa obusente yedda yalo paati gundi alina ekibandeere bakwekita kupaka ebatwala ekibanda kyo ebidandaali wazira omutyere duuma emwani badiwambye bawamba enanda bawamba ebyomwitaka bajja mu banka nabali mu revenue nabasiba obuna Uganda nabali ere tutuuse mu mbeera yakwenaabuula kugoba bagwagwa bano tutwenda ino kuyita bantu bo bajje bujje kubanga ife bwe tunayita abantu tuba twetayireko ekikolimo nga bo kye balina bo balina ekikolimo ekyokuyita kyova bayita abantu babona vidiyo birowoozeeku mukuba amasimu tutaase ensi kubira abaganda bukubira abaana buli omuntu abe ng'ali alaati ategeere ndani baida kuingira mu masomero timu abaina musaada nga agaba soda alisula soda alimu obutwa oba n'emizina nyo lwaki bamuwere n'amuno yena n'afa ndeese ndowooza kirowoozeeku ate tikulowooza take action wena niwe tatambuza vidiyo ayi kuba isimu olabula abataka kubanga abandi bazira amasimu gano kuba amasimu otibana twalumbibwa nawe yakola nkuŋŋaana kweyi kutoolawo mizina gino ekwezenge Museveni bani bonabona ife twakulanga nga bw'ojja mu kyalo ojjole wa gundi emmere eryo wajere wetaaya yange oli kulya yakulema n'okulema emitima gyaife tini gino gyaba n'abakopi abenda okutwala buli kintu busaada bukopi ino mbutusolola mawanga nga bali kutuyita uwena mukuba amasimu nebyo ndowooza neyange mwena mulina endowooza ddayi mwayi mukuba amasimu mulabule buli muntu baayi olwaleero